kunaon anjing ti baheula ge pan apa budeg anjing teh. Wating cager. Tapi ka kiamat ge mau cager-cager. Ceulina di beton ji goblok. Iya. Ayolah ketika aing nanya. Kumaha? Saha nu maot aja. Klasik anjing teh. Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan tutut cing balong na ku sia. Wah, gereja tepung dah. Budeg juga bro. Eta resep aing deui. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Bulan tuh cek aing oke. Cek aing ge budeg anjing. Gusti tong dijawab percuma. Kacape-cape. Mending meser obeng. Geraun obeng rojok cerita Tuhan. Yang akan semua pangabaktos Gusti. Oi diterima saja deh. Nah. Iya. Aduh, kata minta tolong ke aing geranya minta tolong. Minta tolong geranya segede-gede ke aing geranya. Hah? Acan goblok gelak tuh. Kekare gedek situ kumaha. Geranya tepuk ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo itu, tinggal itu si aja. Kerana ayo lihat, jangan sungkan, ayo. Ya, cek aing kenyahoan, sok lalaju na YouTube. Aing teh apa tuh waduh jik. Sungut siap mau bangke. Sungut siap mau bangke. Alhamdulillah tersangka iraha naon anjing jo iraha we lain iraha sungut sia bu bangke bagja ka urang mana kawina anjing